Obeležavanje 15. maja Međunarodnog dana porodice je u Kragujevcu pre 5 godina iniciralo Savetovalište za brak i porodicu Centra za socijalni rad Solidarnost, koje je i ove godine sa brojnim partnerima nosilac svih aktivnosti. Zahvaljujući različitim sadržajima, Savetovalište za brak i porodicu nastoji da ukaže na važnost koju funkcionalna porodica ima u društvu i da se o porodičnim vrednostima govori tokom čitave godine, a ne samo kada se obeležava ovaj važan datum, kažu u Savetovalištu. Cilj nam je da promovišemo porodično okupljanje, porodično druženje, jer svi govore da je kriza u vremenu koje provodimo zajedno i neka istraživanja pokazuju da roditelji manje od sat vremena provode sa decom, a da razmene negde oko 7000 SMS poruka u toku jedne godine. Cilj nam je da promovišemo zaista zajedničke aktivnosti od proslava, šetnje, zajedničkog sađenja cveća, odlaska u pozorište, druženja, jer sva istraživanja su isto tako pokazala da deca koja mnogo više gledaju televizor nemaju dobar odnos sa roditeljima i gubi se jačina i blisko sa roditeljima. Eto, to je naš cilj, da se vratimo nekim starim, a dobrim vrednostima, koje su uvek prave vrednosti. Grad Kragujevac, Centar za socijalni rad sa svojim Savetovalištem za brak i porodicu, kao i brojne institucije u gradu, godinama unazad na različite načine pružaju podršku kragujevačkim porodicama, rekla je Gordana Damjanović, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja. Su teška vremena, porodica je poslednja brana i ona otvara vrata stabilnosti, vrata razumevanja, vrata poštovanja. Upravo to su te prave vrednosti koje se neguju kako na državnom nivou, tako i na lokalnom nivou. Stoga nije slučajno što grad Kragujevac i ovoga puta finansijski podržava sve aktivnosti u okviru obeležavanja Međunarodne nedelje i Međunarodnog dana porodica. Prve aktivnosti su počele u aprilu literarnim i likovnim konkursom na temu porodice, u kome su učestvovala deca iz predškolskih ustanova Nada Naumović i Đurđevdan, kao i đaci kragujevačkih osnovnih škola. Za najbolje su pripremljene vredne nagrade, a svi nagrađeni mališani će, zahvaljujući gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac, zajedno sa članovima svoje porodice otići na jednodnevni izlet i posjetiti domaćinstvo Rujevica, nadomak Kragujevca.